pakai ya tu maka dai sampajat tepat tu biasa tangkali ngadi sampajat tepat tu jenek terluka cerita bola rondang apa aku bola rondang ni kan bicara ko tudangi makui akatan ia rona bitta hak desa jadi kong katau pasala ya tu sampajat tepat tu jenek terluka tau de mina pahangi iya haro biasa waktu ku mak guru ku pesantren guru ta haji patahuding almarhum biasa ku waku tandangi ku makanya kia sampajat tepat tu makanya guru ta ya sange mas sampajat tepat tu asam pajat teruko pasi sabu-sabu sampajamu loro ta masya salah sampaja si kota mengeri biasa dua telu mani tahun roi maku tanah angka dua telu penjelasan dan itu terkoneksi dengan hadis angka toko kita na pangulut Hujatul Islam Imamul Ghazali nuleng ke perpustakaan Ihya Ulumuddin ya angka kita baca-baca ternyata na kita gondol apa ustaz kita gondol nah itu kalau kita gondol nama pandiului baca makoye ia riasange pak sampajat tepat tu ia ko suju pacapurangi pada nak kapurani mas sampajaloro to iya de ena pakai ta pakai ni matu ko sarai ia ko suju pacapurangi matu okor raka pacapurana sampajang sarai tania kameman ni untuk mas sampajang mengeribi ini eropa kelompok pasapeda si pulungi maka doko ki masjid raya jo masa peja sunat duha matu napa to joka usahakan ini dapi oko anu masa peja loro ko matangangi masa peda tabuan no salo etamate salama ki apa alal amulan lalangange capak na lalangange pura yukuru ni betul na poloki masigi itu meloko masigi poloki sampajange loko sampajange itulah yang disebut dengan Isra ia tona penjelasan na pake taumatotta makaraka taumatotta na sabaiya taumato macocoy may kapake ia tu makada sampajat tepat tu biasa tangkali ngadi sampajat tepat tu jenek terluka cerita bola rondang apa aku bola rondang ni kan bicara ko tudangi makui akatan ia rona bitta hak desa jadi kong katau pasala ya tu sampajat tepat tu jenek terluka tau de mina pahangi iya haro biasa waktu ku mak guru ku pesantren guru ta haji patahuding almarhum biasa ku waku tandangi ku makanya kia sampajat tepat tu makanya guru ta ya sange mas sampajat tepat tu asam pajat teruko pasi sabu-sabu sampajamu loro ta masya salah sampaja si kota mengeri biasa dua telu mani tahun roi maku tanah angka dua telu penjelasan dan itu terkoneksi dengan hadis angka toko kita na pangulut Hujatul Islam Imamul Ghazali nuleng ke perpustakaan Ihya Ulumuddin ya angka kita baca-baca ternyata na kita gondol apa ustaz kita gondol nah itu kalau kita gondol nama pandiului baca makoye ia riasange pak sampajat tepat tu ia ko suju pacapurangi pada nak kapurani mas sampajaloro to iya de ena pakai ta pakai ni matu ko sarai ia ko suju pacapurangi matu okor raka pacapurana sampajang sarai tania kameman ni untuk mas sampajang mengeribi ko suju pacapurangi jadi tania kameman ni untuk mas sampajang mengeribi suju pacapurana sampajang mengeribi matu tania kameman ni untuk mas sampajang isah suju pacapurana sampajang isah tania kameman ni untuk mas sampajang subuh magai ia tu kak sampajange dua niat tu niat sampajang si bawa niat melo mas sampajang cicapi pakolinga niat sampajang nareko kata bere itawe
niat melo mas sempajang okopi sujud pacapurang ini pakai. Jadi ya kota sujud pacapurana atau kan niati untuk pasi sumpungi sempajang asarae. Agar nasa nabita hadis sananya, umatku adalah umat yang terbaik. De nagaga cau kanja umatku nasaba magai meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain. Apa iya tu kota papatui cek delada tu waktu tapake mas sempajang. Sempajang loro 5 menit, sempajang asar 5 menit, sempajang magharibi 5 menit, monro basige emak curita, kajang isah, mak gosip, sijang. Maga ni kira-kira. Na napai 10 5 menit mas sempajang isi jani mak gosip bangkar ro ni. 40 tu 5 menit bangkar ro Jadi magi sampajange ni tutu beresalang. Na iya ro beresalang kak dua mi. Iya ko magay to beresalang. Nomor si dia ko to si runtu. Yang kedua iya ko magay, iya ko to masarang. Kama kiro. Makanya beresalang lo atawe pasi sumpuni wattuna sampajange mangoloy. Beresalang lo abiwe napa mula pasang wattuna sampajange labae. Aja jo mula pasang ko din atasambung. Yan riasa sampajat tepat tuh. Iya. Apa angkat tu alasan apa? Maka damanang kay pasi sumpung-sumpung makoy iya ro taumannya pigau deceng pura cata nih. Tak cata nih tuh. Napa iya komannya ki pigau deceng i catai i taritonya palang. Angkana palang na cidi. Ko icata itu ya itarinya palang. Jadi ya kodena sampai jamai tatak toliang kaya rapalangi dena ta susu. Itu kanjak na tomannya. Makanya sumpu memang nih. Jadi taniakan memang nih untuk pigau isampajang yang berikutnya. Iya na tu alasanna kenapa kita kekal di dalam surga. Padahal umur dan pahala terbatas. Magai karena niat melakukan kebaikan yang tidak pernah berhenti. Dan itulah yang dibalas terus menerus. Jadi tapahan ni kan kaya rodi. Ay tapake ni harus sampajat tepat tu mega apa tu tahu salah pahan asalnya sampajat tepat tu dia na sampajang. Cukup mi bawa na paceng ama ko na pemakapat ya panguloy atina na pakada alhamdulillah selesai. Wah, dan dia sempajang asal layaro tapakkoro. Si salah pantice dia jelaskannya tapakkoro taruh kali sece dia lo koro tapakkoro ero. Iya ro pakasiwiange mak dupa-dupang. Angka pakasiwian na matay. Angka pakasiwian na do Chile, angka pakasiwian na timue. Iya, namo tu ya roya wae lama rupa angka tu pakasiwian na. Iya, angka. Ya na tahu pura mak bayi na berhubungan apalah tu. Iya, maka dari sahabat manang ka apalah ya Rasulullah na jama-jama maka jero maka dia nabita ya kotanya bainemu pakoro maga nasa dosa na itu sampai apalah jenero. Jadi angka mana tu pakasiwian nah lan rolewe ati angka pakasiwian nah angka to tu nasabari na tatutu matu. Jadi okoni melo jelas kacede maka da usaha kanginangka pakasiwieta tania lepak lillah. Tania tu jumlah sampajang. Tania. Apa ia ko sampajang iris bilang. Ia ko baca Quran iris sama kada seko lampau baca. Ia ko pasidak ke iris sama kada seko jumalana. Ia ko baca Quran irisang. Sikiri puasa irisang. Usaha kanginangka pakasiweta tania lepak lillah. Tania ilak mata, tania pareng kali ngado cili, tania pikiri, tapi ia minon roye. Agayaro merasa diawasi oleh Allah.
Kemudian yang kedua, ia miilalan na pasisumpung, sehingga dia merasakan dekat dengan Allah. Na panarap na ngerang-ngerang atas salana, kemudian menghinakan diri di hadapan Allah. Ia nariyasa tapakkoro, maka dai nabita si jammi taweta kepakkoro masarolat bi inaya masam paja sunnah sisa burakan. Tapi tanya tahu aku masih ya, tanya tahu aku masih ya, dia nak kena aku masih ya deh. Wadi jaji tukang batu, ukui copok bola na tahu matukang, nasi sumpung ngatin nasi bapu Allah Taala. Wadi to jaji Pak Galung, matangangi mak dompeng, nasi sumpung ngatin nasi bapu Allah Taala. Wadi to jaji Pak balu-balu, matangangi tu dah mak balu-balu, nasi sumpung ngatin nasi bapu Allah Taala. Tahu mas sering, tahu mas bisa penne, mas kunraye manasu, atau arwanewe tuda-tuda, wadi degaga onroang diikat dengan masalah ini. Ini mani bawang, tapi wadi to jaji, okui lalan nama sigi ete tudang, nade nasi sumpung ngatin nasi bapong Allah Taala. Tapi angka tahu, mabelai saliwa pole masigi okui copo bolana tema jama matukang batu, tapi si sumpung ngatin nasi bapong Allah Taala. Agar nasa pong Allah Taala dalam hadis qudsi, pong Allah Taala maka dana podangi Nabi Musa. Ya Musa, aku sangat merindukan hambaku yang mengingatku dengan kalbunya, dan dia lepak lillah. Itu kau makan lagi subhanallah subhanallah subhanallah. Oh, sikiri itu, sikiri. Ya kau makan alhamdulillah, sikiri itu. Tapi kau degaga kedo lillah, ia milalap bawangnya merasa bahwa dia bersama dengan Allah, maka itu adalah tafakkur. Iya, masarolat binanya masam paja sunnah sisa burakanna nareko yule tuda tudangi pasi sambungnya tu. Iya na tudah kada tahu pandrita wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Itu masuknya ayat itu. Dia selalu bersamamu dimanapun engkau berada. Pasi sumpung matero kenro komonro. Kapo tu tahu okui masigi tapi HP minau rusu maka bela tinalatu pasae. Angka tahu okui pasae tapi angkai atinna si bawa pong Allah Ta'ala. Itulah hakikat yang disebut bersama dengan Allah dimanapun kita berada. Iya. Sakangin angka kemudian angka pasanna guruta Imam Zazili makada iya ko ganna ni 40 taong umur megay ganina kalnak ko ito megay gani iya naganna 40 taong umur usaha kangi nang kasalawa salawa iya ang kasalawakmu de nalepa kang ilillah tapi atimmu mimas salawa lori pongala lori nabita aja nalepa kang ilillah salawa oku ilalang atau atimi pakai masalawa mak bicara sendiri mo tu ta coba gretes aja ta pakai do ililata ang kalalo tau ko na terbiasa na lepisi sangi capak lilana na tatuang yo ko kadanga na nabaca de na kedo ia mibawa masalawa ilalang ia na terbiasa ya tu na mo macurita ki tu 5 salawat tu ye iya ko terbiasa apa angka tu kilala wat di masikiri de na kedo timu ia na ruyasang sikir kalbu kato maka da sikir rahasia ia menemuh iya kemudian aja nambah lala ada bahas ya ro nasabak ini si tangajang nabita tegare layalay oko Makkah na itilaw Madinah okoi Madinah isuro masampaja sunnah oko malaikat Jibril apa malaikat Jibril itu damping nabita kendaraan nabura masampajang nabita pure maberesal nabita makutanay Jibril onrongaga ya onroi masampajang maka malaikat Jibril Madinah Muhammad oko komatu malaikat dapurangi
Jadi sameman itu Nabi ta onron na hijrah. Salasai Madinah lai bawe lo Bukit Tursina lebih sisa bukilo lo Bukit Tursina okoi Bukit Tursina Nabi ta suruti mas sampaja. Salasai mas sampaja Nabi ta makutano ko malaikat Jibril, "Hey Jibril, onron aga ye magi was sampaja ngokoi makale malaikat Jibril okko ni Nabi Musa sipa bicara langsung si Bopong Allah Ta'ala wa kallamallahu Musa taklima." Onron na Nabi Musa ko sipa bicara pun na okilo Muhammad materu ina bitta naliwangi Masjidil Aqsa lai paliwangi sisangi ka sebelah selatan siaga belana 10 pitu kilo 10 si di kilo siaga onron lepange Madinah Bukit Tursina lawan korolotan na Masjidil Aqsa angkau rongo Korea sak Baitul Lahmi biasa di makadaki Bethlehem isuroi Nabi ta masampaja. Salasai masampaja napa makutana onrongage Jibril makale malaikat Jibril okko ni Nabi Isa ipancaji dilahirkan onrona Nabi Isa jaji aga maknanya pak tahu coba gerek malai pak disangannya magi naitilau Madinah madena tarulo Masjidil Aqsa magi nitilau ke Bukit Tursina onrona Nabi Musa magi dibawa loko Baitul Lahmi onrona Nabi Isa jaji guruangang maka daya kongka kampung tonroi tama tasapa yo koro kampunge kega kampung ko tu madari nonroi tau pandrita madari nonroi wali nonroi tau madeceng guru ta kali sidendreng waktu na tuo ya kongka tama kulo angkat tahu okoro kulo nonroi lo bolana ya na pole masigi macarama eta ta ile pagokoro bolana podanga tomato jidole ngasan na imam memato ina na pole macarama ko masigi ero kulo tata ile pa guru ta menre okoro bolana jolo guru ta pole pare kali pak baja iya ko pole kulo lepati okoro bolero namo tu tau pandrita makoto tu niga tau iya ko ini makada niga ulama no ko kampung makada yano wat diga lo kasi runtuk minta doa iya lo min lupa dongang iya pale ko mate ni syareki buruna lo ki syareki buruna tilau dongangi napaki milau baraka ko pong Allah Ta'ala pong lo ka syarei ki buruna atamwe waliwe wilawi puang aja no ko wali mangilau ki wilawi puang talenga wija mak baraka pada iye tabahan ni ya riasa tawassul iya ko makalaki mabikola desa di ngakadabani tabacangi Fatihah pure tabaca Fatihah bacangi kulu Allahu napati lodongan napaki makada puang talengi baraka wija dan keturunanku anak-anak dan keturunanku talengi baraka turu pada toha baraka angkai talengi atau pandrita ko pura ya roade ni itu tempat wali-wali Allah itu tidak mati di sisi Allah. Ia tu ampai tau matot tariolo letuk makokwa na jama nak mondrie tapi dia na pahang ya nak mondrie ia ko purai mapak boting tapalo masyarakat buru mako makokwa di wah tapaya tu syaraki buru na patuju ia na pura mapak boting cocok dia na salah tapi ia makokwae yang penting masyarai padahal ia ko purai pak boting anak ta sapa ni siik kenro ko kamponge ki buruk tau pandrita ta bawai lokoro ta suroi milau doang ngiro tau pandrita napa milau doang ya robotin parue puang talenga wija matu ia mak baraka pada ia tau pandrita kama kiro lau ni syarei ki buruk na guru takali sidendrek ia tu ampai Jawa ki buruk na Gusdur ki buruk na ke Hasim Asyari ki buruk na sunang-sunange ina ia na botim paru langsung lokoro na sama wali tanya ya wali non roi mangilau puang Allah Ta'ala
cuma milaumi pada ya lengi rawalie pada je ko tolo bola na te ko boleh te bola baru bisa kilometer tau lete bola baru na to cenga-cenga na ita bola na maballo agay pau mudah-mudahan kasih angka matu wija-wijaku wa ditoma bola makoy ya semakoro to malio to baru tau tolo to manre konde-konde manre suwala agay ilaw we upa payano mudah-mudahan kasih wija-wijaku nang katomu le malio to mako kanjana makko manam mo itu toloki buru itu makan mato mudah-mudahan matu nang kawijaku pada ye walie pada to pandrita toloko ki buru na guru ta kali sidendre bacangi Fatihah puang mudah-mudahan kasih angka wijaku matu wat di mana ipak disangan na baraka na guru ta kali sidendre mako ami tu iyo pui di law masyarakat buru iya miroto mati gorai oh indah upa angkai apo mupure pak baine jagai dia aja mula sahiwi tahu pusa na iya tapahan nih itulah yang disebut bertawassul iya ko langsung iyo ko tahu mati minlaw makanaki bertawassut ia sange tawassul meminta kepada Allah keberkahan yang sama maka dan kagada lelena angka agada lelena ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim lalanna tau molengi papedale di situ tidak mengatakan siratal nabi tidak mengatakan siratal rasul tidak mengatakan siratal malaika tapi siratal ladzina an'amta alaihim gurut kali sidendreng ya le papedale pak disengang molom masaka pak disengang na guruta guruta ke Abdul Rahman Ambodale ya le baraka pak disengang iya na roilau pot talengi baraka wija-wijaku pada talengi iya pakiro tapahan ya bu tapahan nih aja na nakiburu na indo upa to lilay lawi kiburu wali kiburu tau pandrita nabita ibawa lo Madinah ibawa lo konron na Nabi Musa masih pak bicara po Allah Ta'ala ibawa lo konron na Nabi Isa jaji na sabaiya ro onronge memiliki sejarah agama yang sangat dalam maknanya iya iya nanti aku madari kalau kak Kalimantan maku tanah-tanah kak satu kika bolo tau pandri tau kue maka daweng kamu pa wija-wijan datuk kalampayang kamu pa kuilalang maka da wat diga tantara kak maka melo si runtu-runtu bersilaturahmi ya kolatu na okoro dua mitu wilau tabe milau tulung ngak tilau doang ngai kama baraka tadapi tilau doang ngak purai romatu milau na amalan yo pui di milau baraka mapoto mi tanya baraka itu ko mapoto salah lah daya tu baraka nasi cede baraka usas baraka tanya baraka itu ko mapoto ya senge baraka pak disengeng to milau amalan aga sikiri ibaca na wadding ilau ni mako itu to mata tari kalau siru itu to padita dia na melo mapoto lo milau pak doang kejero anakku dia penalaku matoni dia pada baine biji angka tu pak doang bela kadang guru teh baca ya dari asa baraka yo pomako kana sejarah putih cedek masel piki baraka ya baraka ini penting saya sampaikan ini maki itu Nabi